Hai, Assalamualaikum and good morning. So untuk hari ini kita akan tengok soalan yang keempat. So untuk soalan yang keempat, the enthalpy of combustion of benzoic acid iaitu C6H5COOH adalah negatif 322.67 kJ per mol. So enthalpy of combustion ini merujuk kepada kamu punya delta H. So dia bagi delta H dahulu. And then when 2 gram of benzoic acid is completely combusted in a bomb calorimeter containing 2 kg of water, dia 2 kilo the temperature of water increases by 3.8 degrees Celsius. Bermaksud dia dah bagi dah siap-siap, ini adalah kita punya delta T sebanyak 3.8. Okay, sebab dia kata meningkat sebanyak, increases by. Calculate the heat capacity of the calorimeter. So kita nak, dia minta kita cari apakah heat capacity of the calorimeter. So dia nak kita cari C besar, heat capacity, dan juga C kecil itu merujuk kepada calorimeter. Dan dia dah bagilah info-info yang lain, specific capacity and also molar mass of benzoic acid. So untuk soalan ini senang sahaja. So first thing first, kamu dah tahu dah kamu punya delta H sebanyak negatif 32267 darab 10 kuasa 3 yang kat sini. Okay, so kamu dah tahu ini adalah kamu punya delta H. Jadi kamu nak cari kamu punya Q dahulu. So nak cari Q dia, kamu boleh cari mol dia. So mol dia adalah sebanyak, kamu tengok mass dia adalah sebanyak 2 gram. And then molar mass of benzoic acid adalah sebanyak 122. Jadi mass over molar mass, you akan dapat 0.01639 mol. Okay, so the moment you got the mol, you can calculate the Q, which is the amount of heat release. So from here, delta H is given, and then you just multiply it by the mole that you have gotten on the earlier part. So you will get your Q sebanyak 52,896.7 joule. Okay, so kamu dah dapat kamu punya Q. So from your understanding of calorimeter, apabila berlakunya pembakaran, okay, haba itu akan diserap oleh air di sekelilingnya dan juga diserap oleh calorimeter. Okay, so heat absorbed by water and also heat absorbed by the calorimeter. So since specific capacity dia dah bagi, so kita kena tahu kita punya mass of water iaitu sebanyak 2 kg. Bermaksud 2000 lah. Okay, and then heat absorbed by the calorimeter, C besar ni memang kita nak cari daripada soalan. Okay, yang warna hijau ni. Okay, so kita masukkan saja macam biasa. Q kita adalah sebanyak 52,896.72. Mass of water 2000. Specific capacity of water 4.18. Delta T 3.8. CC kita nak cari delta T 3.8. Tekan calculator, you akan dapat specific heat capacity, the heat capacity of the calorimeter gonna be 5560.19 joule per degree Celsius. Alright, so itu dia sahaja untuk soalan keempat.